direct inu ya ho siku wale wenu haswa da nyimdunga ho ye ze habari za fumbu ni nemba jini nyimridunga ho harumaye Mwabansi News RTM News nana wajau habari za shelewa na Shime Media. Assalamu alaikum ri kamilisha le darsa la dini la kaendelea haruma wa msihiri wa vanfukuni msihiri wa umma hunu mjini Fumbuni ritauza wakati ya mada unu holiho ngasi na panza jinji ratushinda ramashizani ezi habari za hatu zihusu ya naone hazi kaondo endele au harumao mji wa Fumbuni hazi ya hedig Mwabansi News waoche walojuma umoni sani ngayo hangayo ranzi dosi kuyanjia nziani hata mpaka deze nyakatirloni zozinu ngasina muda mwinji karjashinda ramweshizani ramonisane namna hazinu endele yao vando bahanuika oritau waleo ngamona obahanwe hazi yakaujihunda usiku raka rawaswili haruma emikabala inu raka homnikania reportage mono yauka obahanura faliki banu bando bomsirjwa juma haukanga sarma msihiri wa shehana swiri obahanuika ngarjihunda haruma emikabala ya vanfumbuju ni mjua mji ni mrambua na uelewa Fumbuni inu na mshinda mrambua bahanurlio banu bando bo Fumbuju wazoya uyela banu oranzido unajanani wandu wenji waela harumwa eze plasi zenu nana wakaulo waze nyilozi za magayani wakaulo harumwa ze mikabala zinu abonge wangalizonza watukufu wakati hamanda unu hunu Fumbuni riji hunda makatinda anua yoesa 10 mwijangi yona dakika mengomine na nsanu ritauzari jerimnikenie letangazo lahe haz ya hedig wayuzisa haukanga sina wenji walojuma utouzisa ukamwabansi nozo zila nyura zirdizireje ngasina nyura ya ujua zi habari zijihunda au haruma omji wahe engome inu nanda hunu Fumbuni ngome amona ombaba hanuika ondo hazilio wakati nda unuo amrambu wao ya ukai hazisa inu dig endele yao abo haruma muda utsohale abo haruma hazinchashi banu diginge jo linzani sihana no msirwa juma ikao hari zinjinge mkini hao ya ukabondo mbaba hanu ijoka urudia badala ya uka wanrua kawishi ya zinji ukangendele au hata boshambro fraud ima hari kartina ufiditifu almuradize alama ngazi onisa au ya ukamkini nda yabo shaibaki ya uka rigerio ne umkamilisho hayo almuradi zinuriona au hazingendele au haundo nemba bifanyishi hao alhamdulillah ngendele au haundo mrungu hisi ya ukananga wafanywa au hazi jadid hazika onga ibali yao yesui haya hayo ya ila digi ya uruhusu iwane ne maluja izie omheyo wahe maluja yani ye bahari kazilwa kanga bwandu ko wenje ujishangaza ya ukanaya edigingi yo hambo ani yonge jojo heya hata shabahari kanu jozilwa omhemu ya itawao doka embabifanyi wao ike jadid ikane mvu ya uruhusu elebwe litiheye ho litivunze edigi liheya ho pareni liminye pare liminyi ze nyumba yonde toma ikaonga sinio ula wana namna riyo nao zeazinga sifanyi hao ha ala mazinji haukanga rona otainu ya unganyane edigi ya aswili lovan ngabo inu yakaufanywa namna ya uka ibuanzi ya bohari masala rauzisa ndo ka kejajo jua holiho ni namna rataha rauzisa kejajo jua ubali ya namna inu habu yaka ujili abantu handuza niko ujili abantu hamachiko wajau ngabo viraji ngabo mweho wahenzia abo kejajo ruhusu ye dig inyongohe namna inu ilolane wazima ne pare yani ilolane wazima ne dig yahe mashinwa ikaondwa itiainu zinde za ruhusu wafanyiha iwanza bohari habu yakanga bajuka utsaha wafanywa hazi za saba anu ili ziunganye zifanye bunganyo
izori ziono hosoni horenda ore dera monisani waja utsene mapija hauka zialama zinu za he edigi ya tende ya ransi yemna digi wa he mashinwa ngizo hosoniho hatarjerwa swili ombaba hanu ikawe edigi tena iunganyi habazima nepare yani iunganyi habazima ne digi ya swili izo zonsi ngarjo monisani harame mapija ya hatu yanu hauka zondo hazi njumazi hazi pandwa mwana mwabansinuzu ratsauza bwadzimane zembawa za matangazo raunganya hazi hatu inu rifanyao hazi wadzima RTM News habari za fumbuni nemba jini Shime Media nana wajau habari za shelewa ngasi waukarimoni sen hazinu inde mana voko ngio wajibu hao wadzima nanyi mwone ukangabo hazi zilio harumo mji wa fumbu ni zendele yao mengoni mwizo nde zinu nde dig mwona hao ya uka hena mna inu muyona waba hainu ya washiha kaiti sawa na ila ramonisani yo kabli ya bada abonge inu ngendele yao hena mna inu ilawa harumo ya epare kejaunganya ne dig ya wamia epare dig ya hema shinwa ka emilango etsi balo hauka wanru hutajia wajewa hele hunu barini hauka ende namna wanru wa mbishar miji ya bahari wanru anza wajewa hele haswa daharuma ebahati raihunra hunu mjini fumbuni hauka ngasi mengoni miji ya bahatisha ya hundana na bahari ya maji ya mbivio marjika o yoziliza yojibarhana emaji mbuya ila o mshanani yondi la tahayo kamrungu ya elo mbeso barini wakato mwinje kem na bahari haisa hapanyishi hapangiha baridi ya hayo mrujibi wauka mruhanza tsiroho barini izo ziruhusu ya uka emilango kejabalo emilango ngiyo tsayo zialama uka tazetaraja tsazinusa zitilo bandu ya ha mikabala ezetaraja sazitilo abange digi ngamuyona uka tsaino digi tsaino ngendelea ngalizonza na tukufu watu wananyasika o ngamridunga o karuma matangazo ya hatu yanu digita ino na aminu yoke hazinge fanyishi hao mrungu his hunda hulara kanzari mwambieni tena ukaze nongozi fanyishi habu yaka hunyongoha yabora nzindo mbaba hanu bana habu yakabwa nyongoha mona ozi alama habu yakabwa nyongoha tiba hii tena hunu hamande heli kaori mwambiani bala fumbuju no hasaya bahari vanu hamana bambi youja haraka iwasili harumedi koliho ndi namna rionao ikawa ruhusu warumie inu nao ya he kurbu ya ukairejeze maji badala ya inu haukarimwambiani fasiri ya uka inu wafanya namna inu wafanya ngome ya uka edigike jadidi kaneze mvuza hayo namna inu basi hasibabu ya uka kaitina taradudu holiho hunu eshitsaho ondoka wakedigike jadidi kanemvu ya ujozia elebwe kalino anzali heye hobarini imma uka baharingi yohule haku nombaba hanu banu kenaka utsake elefumbuldo hujale rema lerejei chaho jahunu halo ndeka bahari minyi bahari juhamu hamade helisko ukaya inu ramba ondeze makafa madziro ya Kenneth nezasaya kaile bwelinu lisoka liralo barini ne maluja ngalanzoli jeli heho pareni ho liminye zenyu bahina mnasiko ukaya shaidigi ngio banu itilwa zemvuza hayo imma maji ko kale fumbulu ambo ali tsodoja ya hina mnainu lejale rema yorari hauka upande hunu bahari ile fumbungilo hambani badala ya hunu hamande helika ungamonao hunu no wakati ile fumbulu jojaya abo lazima li hunranene dig aino wakati jojaya lazima lijeli hunranene dig dawe kali hunranene dig lazima balo tena lirejeziwa maluja ya rejeziwa ne ngome inu digi kaondo muyona zinu zonti pia doka wandu washukurie wahimidi hauka
haina ya himidia ya shukuria yo wawa wenji ohamba uka serikali wajibu yafanye serikali nafanye yode wajibu ya serikali ndo kayafanye haki yafanye zonrongo ikao zo muhimu hoka serikali yafanye sha holi hongarjula nao holi hongarjua zeda ula za hatu zenu ngarjua wensi anle kafala kenet linkal jaja fumbuni bahila rudia vano kaljatsola hombi nguni la siha harmaze bahari za hatu zenu la rohore bahari ya heya harmo mjua fumbuni la rengaze nyumba ya la minyae digia kavanu la ranganya pare la towa wanruwa ka emira ya inuho malahoni hao haoche ikiabo kabati mji wa hundana na kafa kati fumbuni basi au ka bandu ya marayi ya haswa wana wa fumbuni miongoni mwa kalma ya hao holiho wakati winji si ubadili si urehanya siasa na faida hau maisha wakati winji si uzirehanya hakuwa kuri zimelange arioni sa ukana inga mwanzo serikali afanya serikali lazima yafanye serikali jao haki yafanye hiyo haki ya shaima eka nganyishi huila dhimu mfainyiwa honganywa rujana la dhimu mfainyiwa uhundukana wewe ndio wafainyiwa haweche amande heli zamba oni mijimiji ngeladhimu uke shukuria bo mwana mbajini shukuria mwana mfumbuni haukazi nuzonsi pia ngazi jao ya ukaundo mji wa enzi haswatan undo mji wa enzi wa hele bavula mbajini linu bavuku mugorime mabavu ya hensinu bavu mzate zinuzonsi pia ngabo miji haswa harumale bavula mbajini la hatulinu tena wajau ya hundana nele kafa lahe tsunami ya kenet izo zijiri haruma bandu za miji rahunu mbajini rahunu ngazija remasiwa ya Komoro ima leo harumaze barnamaji zinu ngabo bandu zi rekebeshe wao miongoni mwizo fumbuni baisha ngizo nchashi hau bilinga haru ambo sehe namna hiyo haunzima shae kaika ngio nzima yabo ija fumbuni doka wanduwa shukurie wahimidie ili wanduwa jujua urehemu lo haza saya tena au emiji ya baki wao tena jujua urehemu ika wajibu wangalizwanza na tukufu rinfanyia ni mnapicha harumazi habarika wando zifanyishi hauzinu husuana nedik au ka reportage yatu muyona wenu zinu pia zinu plus za milango ketsi mishashi au ka yonde marongo ya tsahwa omengo ni mazendongo za tsahwa vahe uwenyi hazi wakubali au kana wastehiu ze haja hizo wakubali ukawabue emilango hiyo abo marhaba menji hauka mkubali ustahimilia mrangalie na uridunga harumema picha hatu ya bando baba hanu hazi abasar zamba weiliyo ngar aminu yakanavo hakika ikahenda hangozo ngar kubali ukaikahenda hangozo madoniniyo handisiwa hazike jakahenda henamna ikawandua kana toma ya ukangejo wasili baba hanu banu abahar zamba o mrungu hisi ya ukana hazi sainu isai wasili harumemi kada haban fukun yaho hazingenda ondo makati ya mwisho yana zabaki siti watanla muaheze ndongozinu shangar tsongo hamba izo ikaondo riona shahoka ifanyihankui yo nyinyi mmona we mapijano wajuka uhukumu wajua ndongo amandi zondo wajua uzihukumu imesha hatu ndo karimoni sene mapijano mmone hamande helika wanga mangali yao mbaba hanu banu wajau tena ngejuka uka wajib hazi ifanye mzungulio hauka habari raka udozi dunga wa madoni rikari julizi wa yauka ke hazi jata ban banu msiriju ban nge joka uka wajibu uwaiwa he omsihiri unu usiswabonsi uwaiunu haudunga edige namna inu ikaila wa namna hiyo kana uwaiunu joka usisi wabonsi ili yedigi dunge banu hendelea hosoniho hamande namna ya dunga ranzi ndo mahala ni ra ndisomoni sana mapicha tarjerwa suli mbahanu ban imma habari ra ziparisa hazike tu vira henamna hiyo hauka owayunuko tsungulwa shaimange jao hata mbahanu banu hazije ikauke je fanye diwara yani mbahanu banu eke kamalanda lazima ngabajo kamlango
yabo ikangabo mlango vanu yabo ila yangu hula ngejuja jezi vanu kaija jezi vanu hauka lazima wake mlango yapo hauka ndo vanu tena wanaume wako hujaelea yabo lazima ngejuzi vanu yabo kaizi vanu ngejoja jerenge vanu hena mnai hono ngorekebeshwa hena mnai ngejoja umbaba vanu jerenge vanu hena mnai hata iwasuli umbaba hanu ijoka hoenda yakaze kifu ngarjodo monisa noso niho mana hari ngemwinjisha kartujo mbabanu joka uzilia imaze hari ngizo zinji holiho sisi wataalamu hayazi ya utangaza jiru karna ujua ari njia harumaye PGO kabla ya uka waladhimu wa rasmi shezanongo zinu wejaka warongoa harumaze mikro za tuzi sorjua ndo kana digila ya ndisaila ngejoja hata ijeiwa sulivan ijezi yebo mlango juu haukanga bajuka mlango van abonge juu ya jehime yavo bandi yavo holiho mlango yavo lazima irenge van tena badala ya ikauladhimu irenge van ikaizi ya van mlango ubulwa ikauladhimu irenge van auka hunu ukahula wa ukanga hutolwao ili digidunge yavo imma mkini auka ema hadisi ya mwiso ngejoja